Why? Pian kera ulo ko a pe. No unu ngeo. Unyang mabe. So ye do chawane. Luong nyeng arachel pa handing hoba bor just for a show. Meanwhile, Joma on a parisip tin siadi. Baraja. Let us beach. No, wamerne ulubo bet 100%. They make it take it. Let it be. And young ni secretary upe. That way go on a team. Udugu ti aga kanyana nyo kanyati. Way go on a team. Kawa no ni lutela misa kuni pete teach mabe. Check yen wami la kugeo. Unyang mabe. That ka kinti teach mabe we guti ka chel ke wa. E pare sip matie. Won kom. No wa security. Ngata mo mati strange pedong ko ngol gan ngata du yinge ni pata jo lu pe ngol le ya ni pe te ngol abi ma go na ngo na wange cholo tum e kwan meno ko diro ya pedong te ke mer go se tembe yu te o chen kol de nem na Kwara James amara na sana yu na ka mi ario du jo wanu ke lo pian ki timo calculation ke no ni mi ario be ti ye be wa gudu wa e chwal jammi chane ka mi severe ni ubere chala billing ke gudu ngo mo chene Yes, it can be displayed. Machalo kupit pala dit logo nel matin tam no wa kwan kare mi chulo lwak me lupe chente mala dit logo mi Meriam Muchan Kwara James center man ti keri yo mabe wek chan pe oberi gangi kai ti u matek wa binana project komo wa medo bot yo mati ku chente yo mo bore so kai cheru gang pe mara Pede wa chi lo ni riam da ko etim ngo video dok binu ma kai wi mo be a poi ma ta ko ta de poi sign there mata na ringo yu Kwara mo ko ba Sudah. So man simpa uto mau berkapan ke chat ke botu ni. Wae dua ko bot ge ni ang. Ya. Cia dek no wan ke ke lo te no. Kano DPCTA kon wa bi no ke bi. Wi ni wa. Twin dano pe ko balle wi yo. Ore. Riem Bosco. Pasa no monitoring. Lok me achel unu nge ago. Mera fu matek to twali. Pelega tira. Wer la dit logo chima. Machala tin ma pajo. Meti jo office machalo kalo ko RDC. Fu matek. Te karma la chun jo lu pe uchung kera. Mana ka yang ana chak ketela ankol gen. Pe wa ti ko ara un duj
pe wa ke kara ro ba me du gum ro ba che le do wa ni ku wet ana dong gang ku kwel lok yit mu seveni chi mu seven wa bo fa yin do ke don ya ga go ti kong gang wa ke kon lu tu ha la gana ti ati ke tu ko ku me PDM pe cha ke kombedi cha ke chon to twal na karman fora ti kansela ma parisip ma pat ke matieni parisip ti ko no let him come oh yes. Ma parisip ma pat ke matieni o ber kan yano lupe ma tak to twal che wan wa yele wan won ko ma dep wa no la tien ma kiro kwiri ma la tien na la yor moy la fonye ticha la tien ma kiro kwiri wan kwan wan kere ana no second class diploma ana no first class riek lo ya a meta un jo luba ti kere ma be metia ko program ma gameta weng ma ti parisu dan wi ma be antina binu la ko tien ko da we me wa lo gario un do gudwong to twal un no bal no mier ma ko weng ko beri la dito titu kita PDM tio kere et dog dano teri lube kan ma dombe pelar ke waja ne kare chwale chile chimi ku lo ki bot won kom kanya mier cher kwan chente ke ye er dan pe ye te ka dumbe che jo pie ine nano gina dano temo ha chek me PDM pe mer ke to chente ne la dit lo boti ka mini wu pe ngodal pe ngoi ti mini wu chene ya ke dong lo ha ma ke bek kwa yo mama pe ngoi ti mini chente ne me ni muno ole kala la ka pe kwa riam mu chan ko be riam chan ke chente ne ha ya unyo cha ko riam ne nyer riam chan pe yot ko cha ko riam chan ke chente ne so atia wa ne kai ga mu chente cher ti ke yu mu pore ora ma binu kere ne ga mu chente ti ti ke yu maraj abi mario an pe do buji ma yang ba ine do duana papa ko aha yes duana do papa a berne ka yu wero mi chente ne cher chak ke riam ngo gin mau time botu kan wanu niang wer wanu chwalo police ubino gam lo tien wario ne kar mau gam lo tien ario waber ka penyugi amera wachi an machal ke mia responsibility melo bo kare tieno ni ko tiene no pe ke mir me ko er gu gam chente ke botu si dong MTN pe ye ne gen no kwan chen ne weng ye ne go kwan million a bichiken o wi nyawa mir ke ta an yang kere pian ma chalo dano ma tel te ana ngelo ten ne gen pe ke track record ma ra ki lok me ko ke ru nyu ne gen ko mar gi na ngeo en no so wan wa ma ko ge pian unu chalo ko ni jone go kwan chen te ke chimu che gen dek chulu chi wan ga mente obino me ko nyu oniang amera fo total won komu kala dit gisu mana ga un twal record wan po buru ci record be pere me yenyo ko cheno pe dan piera de ku ya bon wen amera titu woni chiante maka mego wan tiego recovering million piera de ku ya boro ali mia ngwen ke piera boro ke chele mia rio te borra kan catch ma mira chulu an recovery pe oberu yot samo kene wangweje wapade samo kene ke go chim wagam ke paton si watie ko lokko ni mala chien pe joma te kan ka chi PDM ke chwalo e chimi ko report ke bod won kom kanya mier chergam chete ke ye down yang mabe lok mana ne wu lok ko diko an pa mer doni ye tie ke ta wu lok ne so kada gi ku lokka awa chu un do gu pol won ko mu en ko leba di ma mu chwale ko won kom chao ke no pe un etu lokka wen o botwa LC3 jo ma ga yeru ga yera ki kwi gen pe loyo PDM office para DC yelo PDM utin yang mabe elle pa yin ti chale ko mo doch won komuni ti ayer la tin nonu kerne BP mabe ka cher ku yoriamo
pian gien pe ke twer lok me PDM pe joma puno PDM ka dir ma no PDM nyo balo mo tie go chi me office pa RDC go chi bot pariship go chi bot CDO pe lo wi bieu ni angwa be so ka ngeo ni lok ma rachi ko ngor ko ma de leg kwa ki ja bore cha ma yin ngeo do be le ko ba ko time ki ja pian gi na no yite lok ni yin pe ngeo uru mar lok mi wi bieu to twal la tini ni la tinu eto le pa unte twal ko le para de una do jong we ru paton ka na no chenu ne yes pian ngeo chek ni anti chemo pe kinyu la dit lo pe ye ni lo tela ma ga yara ko tim ko lab ko PDM pian uru bor gyo ha u wa te gene diri ko rwate diri bechen dar ka chala ane rate kere ko ne do wa ane do rwate kiri ti kere ko amira chik do ga nuo ne wa beru ke waro e kom lo tela pa yerwe chaka ke komel si wan cher ke ruwa malo beru ke waro ena yi lo ke kom ne ka no yini ke yer na te lo ke kom ko no yi winyi ne ngo mano bera chaki ka giki an ma chala tin pa abi duga botu weng down yang abi dugu ke du ati tu lo ker be do ati officer president eto pa wa pier tek mira minu direction kita miru ko kere down yang ma be ya so an particular lok ma pol ma mira lok botu uno mir wanu bin kelo tiena rione kan warga ma alego me quando lo tieno ti borra kan c'est difficile comme pere difficile comme petit c'est wa donné wa doc ti ande dan tin yang ma lego lo nyal pa lo tieno ne gen pero ne an marai ka la tieno mo ti dogo la u ngeo kwano gini ya nek simo kala tien mo ngeo kwano le mono kono wa bimione bot family pa jone peke kwero warga mana lego kere dong ti kanyi chia mai wai wa dok chia de na wa nen ngoma wa rom timne pian la dit malo police me agago ko beru peke cha ma wan alo ke bossa to wa ni chia de ana doke warga na ana mare ni angwa be la boy parle chawa secretary me ginte ko secretary me sako okay maybe madong fia wa cha poko chente yi wa luong won ko ma de me loro lokoko ki yonge da bi doni action MP wa ne agago mergo e o lube be mergo enare moye apoio budget RBC apoio won come sako ki committee ma mege parisik ki office pagisu ki wan ber fisare weng ana moruba ya yom kombedi ni loka chente mo nyana ni tin wanoko tinga to mama chunye keje pere ko alego woni ka gama chente ni cherti kere yo mabe kitini choyo kere e budget ma megi yan fom mo ne kong tie wonu pon ko cherti kere yo ma komeno yo mo choyo pe pu guma be chilling eni muni kom gum loy lot ma kom gum utia gamne kar ma don kot tiga chwe kai choy mi fu kere yo ma be alego ni office pa sako ki office pa parisik pe jo adi mo ne modong man lok me naba chimgi ki jo mo kana nyane wo ki komigi karangi peke karo nyingini ken mar di si waje kwede watiyo wek jona bene ko ti ki chilingi kara enni ki lot eni duju ka chel miro le kana ba mun jo mi ubal ne po beno do chingu ngale di ar di si waje ngene na rio no tungo ko so lego ni gine yo timme ban ma chala wan luak no lube na ani a wachu pe jo magubiro chon ni i committee ma meu me sako meu lube ki parisid ma ki kelo ni un kom gum
guma be jongar wengeo gwelo gina ga meto kelo weke rock down look me PDM eto ke chere Paris mo kana ya gago tiwa won kom me PDM ma ke yer ma pinge wa gwer gin eto mi atio ma be ikin commitment duchu kingeo tiye tiwa bedo ki chunya chel i look me PDM ma president kelo botwane peke rock politics ye enin you were Museveni yokele wa penga to mama pak ba kiti ka wachi politique peke yana waje ni la boy Museveni no pe bino la dit RDC Exactly. so wa don chi wa ko foyo Museveni la dit president ta ma tout toile juji wa winya ni Sudan kiti ka poko chente bon wako eto do ok bot wa president buying idea chane ero mi adokti la man na la yo ene pe wa foyo cha lego ni wabiri ki chunya chel pigin ma president okelo wagon kere ko chet kere kom do tera ma ping matino tieno tich pa LC1 benetie kin beneficiary ma ke yero gi group achel ma ai village mone LC1 dio stam ko kon ne choko ne chenta ni wano bo duago pien dong ti Paris waba kon ne choko ne en team ni wengen bo bedu tie cha lego ni tele mo ke kan po wa wek ngat ma pe beneficiary kin wa komi wa ta maraj wek komi yo maraj mi ga mo chente kano ni cha wano nyang uno gine ter cha bi rachel no te no peter ko ento e procedure kita la dit RC wajani bebe ma wabi logo ke yo lo tiena wa ma ke bidugi gi chen adeki ni kai lok matie me kwanye chenta pa beneficiary kongo wek office me sako bet ki ngech uno ene office me sako romi na wa gonya office me pagisu bera gonya office para di si bera gonya ni jongane waro kelo gi strategy gi ti command pero be ko cha lego ni gin mado temani o wego dong ku gi komino kita chilling wa ki recovering gam chenta ni tirti kere yo ma be ka gina ta na wa chen no ki kan ya yoma ento pa receiver legi foyo step ma unity akwanyo ne kulube ku deno chant twali lok mi parisi but inde ti dano ma tek mi kelli naka wa ma ko bada maka district la boy bo se fa gino chana Maurice no parisi fe ni peke kelo lube no kono lube futi chan bien en donc kwanyo ko district council la modo pe en won ko ma dekte ben district council la donc pe be de council e ba en to ka lok ma ti wen ki lua kita mira chakere donc pe cha lego ni tiyo ma tek we ke lot eni ma binni pien chilling tiga bino ba we ko lube ko do be na ma chel inongo chenta ma tiga binni so ka lok ma ta na waj botu enno ana foy de toile ki kwany lok ni a to gi lu kuoro pien ki kwera ma don go kwero ki no ni lu tien ni pa mi ni bu ngej ma ti ye etno kin ma MTN mi ne ki chanda kere no mi ko gony botu eto gen po gony botu ku mo mana yang to en mala fonyi ke o mien wa waltane mo kwale kin wan jo lube ci ka don lu tien na gudugu ci adek la dit RDC an pa miro ci mu toke kom gen ma ngat mo potimo kanu ngat ma rach no pe kwanyo ci miu na ki bero ka kwanyo chente enini kin malu kwera gu timo kere ci wa wego beri ka wa gam chente ni lok duchu kutum kita tin wa tiego ni mani ye lok ba ana foyo o ye wek dom allo ka choke enni wek twero bot la dit RDC anda pe ke twero ba be mi ra ko pien an wa gere lok mi chende ka neno kitina wa wonde pokaero PDM pe ye wa ci ro gam gere chente bu ba ana foyo de twal o ye wek ka choke wa enni Chairman. yes What you did my tent, man, and me, no, I can go get my kuberti. Oh, Beru, you are to 12 back at the you know, the way you carry no, you and but
kita do nyane ke ne be wanu no kere me correct chi next time wan wa bit manu wan wa ngeo ngo ma ti ma wa penyu tamba wa penyu tam pian karma wa cha mi chan ne dong chim kok you have received 1 million aya we dan do nyane ngamo ka kan dong ramo donyo me ti ki we beneficiary an ko ma personally pangeo won ko ben pongeo ngo ma ti ka ti wan do wa ngeo karma dong chilling dong pengo pe dong ki okay ten wan do cha ku be me te ke a winyo ngoma ke chiero maluka kilo kom PDM lube amera chicken in morning ma bino lube will be the first maya na beda maro na ebe wachi une wado ko gang wo wachi beneficiaries ka chiel magian put pono wa ki won weng pian wa miru bene e chia bi wachi reparizet quarter wa nen kereme yer beneficiaries wa manyan wa yo beke gireri ma chane dong donyo ni watimu ka appraisal authorization tingo chichol down Ina gero to kanye. better na ne drone de ma Pia chulu, pia ngiyo na ayo kisa president. Kita chol pia wakera. Apa inga? kere dong pe mbak Luar pajero. Kami ci iya la mo ngono pe. Pare mo ko ba. Ni mo ya dal bi am. Ka ci ko ni ya le wu wi la la ka ci pa. Ni mo i ko na ko ko ka yo na ngo pa. Ni ni ya ke ta ra. Ta na ni ne da ni ko. My name is John Bosifaya Weka. I'm Assistant Resident District Commissioner, Gago District. I have the pleasure today to say a brief on PDM program in Agago District. Last week, we received complaints from Olupe Gergere PDM SACCO leadership and the beneficiaries that few individuals came and picked money from the beneficiaries' account, totaling to 39 million. So when the community arrested these people, we called the police. Police came and picked them. When we got them at police station, we jointly interviewed them. Then they said, sincerely, they pick money from the community, but MTN now limited them from picking the 39 million at once. Then we asked them to clarify why. They could not tell us anything. But when we took them to Pade MTN Service Center, we found that they distributed this money to 7 different accounts, MTN accounts. That one brought some question mark on them. We asked them why they did like that. They told us that they have been doing that one. So the community were so rowdy, they wanted to kill these people, but we intervened as government. I am happy today to tell the people that the PDM of Olupe Gergere, PDM SACCO, I recovered 39 million plus. And now I am just distributing to them, and the beneficiaries are very happy. Secondly, this PDM program is initiated by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni to scale down poverty in the country. And I want to warn the mobile money traders that it is really very indisciplined for you to go and capture or pick money from the beneficiary without the notice of the SACCO leaders. And in case, for the case of Olupe, these people came, the SACCO leaders were not informed, they just picked people and went with it. So today the people have received their money as per the guideline, and I talked to them to use the money to scale down poverty in the household. Government has a lot of programs that is bringing to people to scale down poverty. I want to warn the people of Agago that the PDM has guideline and has authority. You may report us to LC5, LC3, district council mention them, but we are the one in charge of PDM. We are the one in charge of PDM. That's why even if a leader does wrong on PDM, we are able to capture that leader immediately.
So I want to call people to support the president, to support NRM, so that poverty is kicked out of this country. Well, a huge appreciation to you, dear Assistant RDC. Just for purpose of clarification, I know you've been working hard on this. Has the money totally or fully been recovered? Is there no other complaint in regards to these people? The money that was taken by these unknown people have all been recovered, 39,600,000 plus. And they have not used any other company like Airtel and the rest? They have used, but the expenses we recover from the parents. Yeah, we recover the expenses that the Airtel picked, we recover from the parents. Their own parents? Their own parents. Yeah. Now, for purpose of clarity also, their names and their positions. Yeah, these boys are from Lupe here, Lupe Paris. One is called Otoa John Bosco. He's a secondary teacher employed by parents in one of the secondary school in Noya. Then the other one is called Oshiti Walter. Yeah, he works in the mobile shop of Otoa John Bosco. All of them are from Lupe here. Meaning they were not even responsible for PDM. They are not. Thank you very much. Thank you. But Anapoel did it live here, Choli ITV, Kachel Kian Mark Brian. Well, Kumberi, I will be no kind of young me, Peromoti me, Locom PDM, Chi, a legonico theatre work name a bear. Apo ematek. Kakandu anu kidi ben. Ati won kom LC1 mi Uluba Gor village. Mati Uluba Paris. Mapero enene ubino timeye week mukaro. Lokme PDM mi Uluba Paris. Jo mi sako. Gucholo beneficiario Weng isimgi ki yonge la kwan shilling mo ma wala ni andong kwan shilling imeo ki beneficiary ucho shilling o ki simpa beneficiary dusu cho chwalo isimma mege line beer ma pat siki kanyo comme shilling mamier que mi que beneficiaire como beru paga wa beneficiaire na ni enoni dong tie machalo wo no dong que mer kwalo bio cho wa que chao go sim bot giso go sim bot won commander que coupe que office para d'ici na ka chane en mayine na RDC o kanye mer po RDC total Pitutte ki yelle ne ma en u yelle u golo ko ceiling pa lube u golo ko ceiling pa yomi u lube PDM ma megginio chukero kombedi ma ye waitin yom wak me u lube tin twingi yom ngoma office pa RDC utimo mekelo limpa wak me u lube o be poe matek wandong to be yele kila pain mapol. The security of the money pian machalo government want to year ni chante no ni kubet bot down the karma light no patient no mege so karma don ke chalo en the processes of recovering of berutie then pitini ne am up in the office para disi kachel ke sako kachel ke lutela gutiu mate me recovering chante ne matini ne ke mi chante ne officially board beneficiaries chirona dong ti board beneficiaries ayene kay nen wachwalo chante line ni yende kwan kar ni mecher nong ka kama be mati sikiwat me kwan chante ni yonge planning ma be pe chet ruju board ngamo ki ken ene no kwan chante no is tamo ken is not the right passion ma ne kelo rueny pa chante mena yegen ma mi ana wai board beneficiaries ma kamega Bela did chana ma uncher recovering withdrawing luoga chana key lines bierni po kwanyo withdraw charges o ki war chilling o
automatically anu ni dong kerka no bede wan wa chwalo pien wan wa chwalo e mobile wallet ma megi mati wendi so even kwanyo ki wendi uno at least wango incurring other cost ke kwanyo ki wendi wallet ka dong ke chwalo into mobile money line go ka pe kwanyo ki bor wendi ajen I believe ni eone kerine ngo wang ma no kwanyo cost mo no a ki be foya dan kwanyo jale ma bene wachi jale yanga to ke wachi kwa chwal chimi kanyi dan che ket wanu ngin no nga enda chuldan weng karen puta la ko chane kilen ke dan ta do ko borre sidong len ma endo la ko chane ti borne yunge wanu na ne chan no kar pun ngo put pe bor to wachi wan ko de ka mo en ngo be mi dan chan yunge endo wai chan no ko ke mi dan weng yunge kat chan no pe ha chie so dan go berga ka jamara matitiri ini ana matine en kanyi de be mi chan bor en no okay wa foi secretary binga